die no aye ebe dane kakra na ne fa kese mu no ye be ma etiefo kwan na mo etimi afrefi se nra no de enkra eba ye ne se ya na yensem misa no na ntimi nyia no ma ye bra ye de friend so enti ene de ye be ma mo kwan ama mo afriend tem wo de ye kase yi akra ko na no numbers no na dasen ubetimi start afre bibia ensi kwan na wo hawa wo no wo di tudwa nana obeyi anu ama sabre de me wo asemba ko mienu bia medika bisa nana ansa nana akwaba ejeso papa na ansa na obekasa no ma men enna maboafo ona wo so masen ewo dwumadie mu eye nyankonton heba o achimota akra nyankonton heba de se wo ani sa na meka no wo ani wo ye pabene enti no se bia wo haw mu sunsun mu haw bibibia eche wa adwen se wa de na ayira na wo hyehye emwa bia wo hia wo sunsun mu bia no hyehye nyankonton heba ena wo sese no wo se wo de kokwa adro sronku bi enso abedwa so kokwa adro ba enye kokwa adro keku kokwa adro na ha oswo de meme adro ahim yes adi awo adro ahim ye de den enem awo kokwa adro ni mitimi hu nti no aje se wa obenom no wa so na obedi hu adanse na de mihia ne se wo de wo befa nyankonton heba ne number eye 0240 013049 0240 163049 eye nyankonton heba Dr. Sante baby awo bia mechia me da se waso dwumadi asene edi amayen yeguso ye sresre emwa efri adofo obi biara opese wo so dwumadi yasen time with Nana Adekye asen no wo betimi afre Nana Adekye number no ana say 0244 521652 ana Nana Adekye number no 0246 014029 na yensuso no ya ma wakwanya no na wabeton wedwaton die bi ewo dwumadie ni so nana mema wakwa abebiem mejeso mama ene yenkomodie no ebeye tietia no ha ma ndo keso bisa meka chi na die dikan ne mama misa se ekwan ben na ofa so a obeye komfo anabosomfo ebisa ya na ekire ma adwempa obi ono ma wo se ne no wo mutimi koto frefre ko ba wo ho enkrofo frefre ni no said there will be sofu obi timi babeje ni no eye saa bi na akope ana se unya ne we matemase do ameda se ye na ya hwefo no so ase mo madwo so ma se mere twen se obeti bibi afa sunsun dasem asema busa ide ada na mama ntwa akwan na nko busa kwakwanto ni na ira dwa chama se na mbai eba ne se na mu yehu adansefo na mbai de ono ka be fura konya kese ada mu yehu adanse di me papa ne mama no ya sasanta tma don fo do person hu na se na nka metwa akwan uza se na kode yesu wa twa mpesa fi mo fra se de anyi wa company sem sa de anyi ne ba ne se ne nkrofo ta ma me no papa ni pa o se o ta na me kura so me se adom no de me de menya frefre kobo me ntimi nkan wi because me nyina no na me hunu ade okay na me tekasa na adom no akonya no se edi ohun na dam so no eye magya ne papa ono so na efe ntagbu ya ohun no nti akwati se abusunya dwapade me so de mbefa firi mo frase no na me di nyini sa ntimi de mankoto na me nko obie no organ no bitumaka se maba no habaje ne bosum da okay se mama duru so mani ana o se wona na ekire me faweka we hu na be se da obia tv so obia so ekofo bi se maba no se oba misuma da onka yo obia so no bitumaka se mbare na se tv se me beto me nana no say you are come for obia de minimum obia na se ne ko mia me nana ho mia me nana tabu ohun no ono na tete me afọ na se wan ko gentete ye de a ene ye denti na se de wabini ise ye penisi afọ na enjere ni nto aso na se sanfo ewe enya bi na ye de na enya nto aso no chire mi mu kakrai adoma chede ayo na aye ye funu mu ade ye de awome okay
mini option bia se bi omia no mpanimfo e wo ho a bosom na obi a anya den anante but ohu adom bi om papa na ye ohu ni ba pani okay ne ba pani a me fa bosom no na chi ba oba ono ne ba a ono so toso mienu enso be fa bosom no sa oh okay ohu se dia san inheritance mo abusuam sa na so difference ni se me papa side no me be fa kofi de be fa me sha ase okay na me papa chi baba no so kofi ni so ye den kofi so ye bosom kese a yenti na bosom no mo wodin kofi kwadwo ya empacho so mo so ye honhom na edin se beto ye me dase mate ase na ye ne no me pese ye di enkomo e fa ne ma be mienu bi a odofo bi na anwumre me ba no wo se sunsumu aware na asa wo ho ye den kakra ma no o se ne sofu bi aka akire ne se te se de nra na make se sofu bi ka bi kire me no o se o sunsum bi ware enti no won ho na enu ne ebedi ho nkomo na no de ma me enfanto ho pani so wasem na ho ana wasem na me misa we se enne anwumre me de ahoho bi ba wo fie na ma misrewo na de na ya ba ma yem video ne ma kakra misrewo no de maka montemase me fie no ma de empese abugu abonti na de bi oho no ma na kana eyesumu ase adwuma ye ma ne pia bonti bi oho no ma ya na se ya visuals na ye de chere ya nti we nka make na adofo hintabia misrewo no de montemase se obi akwache ni kuromfo enya nwumire asem na aka ho asem eye me wan wase eye denti na obi timi ko obi afuo se ebi amabo ya sign wo se ma mi hu kwan na wati me gbe afuo ni mu amafuo wura abachi ma se do ahwe papa ye tifia na tifia wani aduru a ono na ba mu amu ade aye kokofu amana ba edu abode na ha ba mu awie ono kokko wia no wi a bosuma dawroma oka afuo mu awie wati asema mama wiye papa na yakra muni na o chese fia da ne da bi ode ekọ babu fro na o mu dikusi na chi enti waya na anase o mu ben sabe mu anu wonom so okọ wati ko jo be fo men na wa buru koko akotu koko sei enti nka boso mama na fa no aseba o kela ka ba se obi ka chere be ze ni krum na akwa bi oho ye krom fo pa na ne ho eden na ono no wakọ we fo mu ko wi ade no se wo ba o se hey who is pepe okọ fo no se ma wo who is pepe me de ka no be a chere se obi ayefuo o wo shop na ene anipa boni fo nti o se do so onyi nie no enye tv so na kama mo atwa da bato ne hia o enka we ma ye twa eye hintabia papa na ni beba bonte o musie eye ma papa no na esum ni dru ni wa afuom ni mu no eye obi me hu ni se eye privacy wa ye bone de na nso se se to mama nsan boso na kire no o so ogira na otuhu ma me fasa akwanya we so enra mi ko mi krom a eye asante achimdwansa na announcement a wo mo ye ya through the day ni say obi koko e no se no obi akosesa ni koko mesre mo asante achimdwansa fo mi krom fo enra me ba me nana na wo cheda wo ho o maji nkotum announcement se ne ene day de mani akohu a me amete ha mi di ho adanse ene se be ma no abrantie we su awia dede wo se etumi hu kwan na ade asa wo enwura afuo mu ho baba we straight to o ye wo de permanent town so wo betima town so a me say de wo bi shop de wo dofu o de ne moja ye adwuma no bi si na chi ya ma wo ho aye mi hu and seven any to me no what you say no to me no wo so on de o se awia na shop obekọ ne bia ya busi bra o de bra na mo ade kekena de fato nana di kaifa wachiri kwan tu jansa na agro ya double so wo mu na me ntwa de van kotinam se dawo na se we mu nketo o se wo bi atimi akobo obi ko no ana se na otwetwa mu a me free voter be duru ye de na aka mu so asembe da ho nso eno so ote ho de eno so ekemu sesen kwan tu ye be di ho nkomo okowi obi ade edie ene ko kam da bi chechire mu na se okowi obi ade oba ni kruwo control dipa say ono so ofi ho na isa so masi su isi lechi
na no nim se be ma no anyway there ya short case ma ne nua ba ene ne maame ene suspect wo ba no ene mo ba ese agro bi e koso sei no ye ntiase what asem na se ene mo ba na mse hio me de no ma me ni metima e loke na ma fa de no koto na say no mo mu de no kure ni na she say nyu ni si so se me kom no de to so 9 ye we no keto ebi si abompe ye ba ko osino abompe ha no ba no uja no wa ugu na ni ma se eja na se wo yi ni wa se o ba no fu echi bo gboro go de nya do hu e ho de na wo yire wo tu kwan kwotena bruti mam uja yire ho akọ ba bi akọ adwuma na tega na akura me ka kire bo ade ekuta ho ban e ka na kura kire wa ye fu ba gitum wo ba na afo se ne yonku ne suban bu ja na ko bi titiri mu a mo kire ade ba bi na mo yire mo setu abuku mo tebi no enye obema nkwa ne oba bema nkwa de yobo oba so timi de bema ma ne yi ana bia ma no nka bebi sa se na de ma de yo na o pe ni so a ye wo ba ko ho so a ana so de ye be che mu na ba to bema ne kwa kafra entimi nsore okay what ya say na obema no so de ato oba na se oba bia so bema bia so bema entimi nsole wo e ho na me interest e ye so wo so wo ba de na say de na ogu na adwuma se ja no because we twa se mo kan se okokan se na kuma fa kan wase no wa dio matema frofra bo so bunia what ya say nti omomo pade de agina so na mpa so asi nana wakobo duabo isu idi mami misao e ho asem duabo ene nomi why na duabo timi enya no duabo de enke kasa duro kire bonefo kane no na mpanifo be se aduro kire bonefo nene na sesa ohu obi asinkro timi to aduro timi kasa tia mane nya duabo betimi anyo nipa de sani bia suppose se kwan down on fa hu nya obi unia ho bambo bi na che say tu ye ka duabo ni no me ne aduto ni ade nso ne kakra wom se bia wafo obi ade na oto aduro aduto wa hode kese chen duabo de nti ameka sa aduto ne de nya me temi ana me operate ba duabo ne de bi okra nso ni adom sinkonya di asem ba so aba na bia wo de ade ama me na me se me di tupe ana bia to bia gbagli ye wa de de en de me na me operate let me siri hope me de obe di beto aduro me de obe beto aduro wo hu se da de nti ni sa je se duane na ni pa die no uja idie me ka se me yunku ana so achi me yu hey what them person should say do to ebe na so na be china se na ni di no unu nsu ana uni makwa na uni nchine do so abọ no ban se den kura no tupe de oboa anu kwa de tupe ana se motwaye hu de ebe so because on frema menam hey ye wawia tupe no de bo pau on kasa enti edu to onko na duabo ne de se bi ka fa me ameti hei kura mpo no se bi fra wa hu se de asabeti no aha na ebu hono ma ekura yan e bi akọ frɛ nso bi ana akọ fa bosu mi se o de tuma do bo mi bia ba bi a me mete no e bi a metinya nya defender bi kakra na ono abe bi me sa disi na ke na so wa pato atwene obi a netimi eda ne duabo dabi me kura mete ano enye nsuo bia bosum bia na me ne wapam uti de me kana se enye bosum bia se bi ka fa metea na me ne bredi abosum bi ni apam na obi ko fa no de to adura e bia metimi ako atia sa abosum because bia me kuta te guarantee me hu se ma ho odem boro te ga metimi age no but se bi obi a onu kura abosum bia kafra o e bia kura taxi na me kura tikurita me yamo me twa fa so enti se no ma ni guma me ba fa so enti aduro ni duabo ne ade de enye obi a retim dane dua obi wani bato nim se de dane dua kura yi fi obi so na obi ti se duabo ebi onu ma me na ade ne ye media ena obi ede ne nsa abeka sa nipa na ode ne nsa abeka ma ade no otimi sa dane ma ne yawa na edu tira mbeka cho se kane na na se aduro chiri bonefo duabo na ko ye bi ru ne obi ozo ma bonu dua free so but ebi ne nipa no o tumi bi sade ase otimi de den e de ye adwuma ba cho ti de me kana se na be wiya wa de enso mia no kura na me di kura chi no ma san ese wo ba peni na ate ade na anya sa na pese obisa no tumi na asesa okay enne no kan yesu di kan koto na ni batene de wo bia utimi ye mane yi eno no bi adwuma kwa na ho na esia otimi to adu na onye ne boni bia onfun bato otimi ko tua sika e ma huhu mu nipa boni fo bia on hwehwa ade mu nye den enkwa chiri na che se hu hia ebe hia se nipa bon ho ban pesu no ja abo so papa bi ti se kunne
ye mu be tukura te ga no na fa ho be jasu bosum bi kire ye no me to so na fa ho ja no so that obi ntimi fa nsuo bi nyeden e mo odua e mani nya oya o defender no o wo na wato no be si ni so okay what you asema si fa ho ja fa ho twi obi you need a shield as a human being ni pe pia obi ahia ho bambo okay na nya ho bambo keke u hia ho bambo mu oden that's a ye twi odum na aba fa se bi ka fro control so ba ko abet na wo bo mo do penny say ye bopam de twidua dene mo yes sir se nyina no nti dua bode enye obia na nya no obi kura betumi akobo dua na ya bedane ayeden agusu wachi ukonya honhom adumafo bi omo ye pasea omo kan kura na akosi abusua mu abaiburo nsa ne abaifo bi a bedane agusu mamisa medofo no asem no busa mama me wo say ne sofo bi aka kire ne say o ware sunsun bi e ware o spiritual marriage said eja obroni ye omoda no mo ketre maka no ya ne den so spiritual marriage na akono se profo da so na de me o kaye no sasa wale no so nye de wo kaye no me hye dante me ho ase papa o yagu na wale se de nke bi ya to na na sa sunsuma wale de no kure ba ko pe e wo ho na se de asunsuma adwumayefo bi kan me kan general because akonfo bi kura mitia omo triste omo se sa ncheti mu interpret se da mo kire sunsuma wale ase mi ja sunsuma wale wo ho sire mi muna sunsuma wale e wo ho na te se de omo kan de hu na wo ye ekuya o ka assess asem we de mimi sama wo no bisa wo mesro o mabisa ma enti medemre ni nyina e mana se wo kire mu wie na se wante ho ase papa sa ka kire mi nana minim tibia oba ne kom minim de ono da ohun ani so but me say said de omo ka se oda na sunsum bi no beda na de be che se bi ka fra mpanifo madaroma ade ensan na bia wo yoba ho afo wo ye be ma obehu se obetu ani so na se bi wagya nsu agu ho na watade mu me ka no kre se eno ye beifo akwan eno nye abosuma na ho ye se sunsum wale obi bosum wale obi me bosum ware me eno ntino sare mitris no one me nda ti asem no nanso me beibo nsam eno me hu se asedu aba pa ho ofo mi fie me nua ba no me mpeso obekọ be mancha ware enti eno ma mienu edi kan obetuma se wasese oba okay enti obema bi e ma o se de da edu anadwo a wo obaba addicted to masturbation then no so de ka susuma ware kese pa be ma otwetwe ne be ma oba ono ankasa ade ne nsa wa be addicted me say susuma ware nya de woda ya hu susum bosum oba hu no fam a wo ye nipa obere no hu na anada okay enti sare man eye be ya kwan na wa bayi na form ebi ko oba wo ye obi anim no de abe bibi ba bosum te sese bi kafra asubosum tega bi dio bosum o me fa nipa da sani nwale ne so ne da me suma ya wale me so ya agima no ma yakom wo mu sani etiri so kire ba na edi o mu nyina ye nsu o mu wale o mu hu me ma wo ho uni ani a na se bi kafra wa jimi nipa kasa asem ne tu etiri onipa da sani a wo dia wo pese hu suma wale no eno ma symptoms ne bi no se bosuma na abaifo bi duachi a ebia wo ha bo se wo nam dua sei no emu keka te se wo ko pa na bo bi eno sunsum bi duachi okay ebia wo dem beti se bia wo da so kukuro ana ebia apo abi na atum sunsum bi duachi eno na eche se sunsum bi eno kra no metima ka se 80% of sad symptoms no e ya bosuma obi na asan ne ama wo okay obi a waye ne boni bi obi a wafum wo ne sad na to so no me se 90% dia hu pa ya wo a obo no paw ana ne promoter bi atum o se aso bi o ho ase de o da fie kese mo se ase footsteps and antimu no and they are very dangerous obi a wotie mbi ohu saa de no ana ayo ba wa wotimi se wadware wasiesie wo pa wow the same ka from benfo o sa ko ase won te pampan bia baba ma ba ko ba ho na de che wo ma biu asem a wo kan wo timi se asem nya bufuo na dan ntokwa okay ho na won hwe ni eche se sunsun bia be di ne ntem enti opamu nipa mu ye den efiri no ho asema kan what him say enya bufu but abegeneti abufu enti ase enya adwuma na identina but enna no hu ne de me ka no kore enya no kore okay just about 10% of it but eya beifo nipa mo suam
omwa busu ma baifu abaiburu nsam bi na ya no mpese omo sɛ wo mo but sunsun particular say bia ye for example say bia waba na ye busum bi efe na nato what I say now no bia me na asane wa obenya sa symptoms na asa ntatia nkakapa bi kekao e bia na obeti say four steps bi running trap me ye busum for me kire no kware wadiem okay so wo da na sunsun bi e be da so da ofi abefo o de pa bra o pese o tse bi po ye sa abon na metimi amana kofa ahaban ya ye di sunsun ahematia betune dem nipa oye sa abone no ana metiri amana ba ne ya ma kire na haba we se soja fatum na hwe se sa de ne beba hu bi wa na e ma biu into bi o wo sa o haw ni bia na sunsun bone in particular e be ja ba e ma wo bleed candidate metba ka se 60-70% e ya beifo e sunsun wo se wo ni mo nya na obema ntimi into no oba to se ah me ho ofe me gina so enso be eno de me su fi abeifo obi a waye ne bone wo bu ne kwase bi wa kasetia ne kwan bi so enso betimi de wagya bosom sa so besi me no ayem sei wo hu asem me no ayem sei ene wo wale da obema bi e ma ho da okay nanti no ya na ye den no mo ka say ti say wo be ya make an say woni ba won wo da nim so for pro kan sa say enti na wo ka she ne say sunsun bi ware no wa me say eno me ka say me ka say we ma o sunsun mu me ka no ka say me sunsun adwumani na enye say me ka gu bi adwuma say bi ka fra obi a wa hye no magu o say konfo no ana o matete aso da bibia nyom nyina na sabio obo wani a edi hunu ade bebre na tieti nsem ye tie di nkomo e no obi nso usua na okeka bi bom no akotena se no akasa na no awo we fo se bibi eden e wo ho because na akoma dane certificate enti na say obi wo receipt obi wo sunsun awaria spiritual marriage said ye canon no e mo da by force e oba ni munyam me de menyini se me bosom say nipa what as na say on fom ya bosom nkyereo ene se oyo ba na ne me ka no kore wa mo be ma bi abo ho ka kodu university na ka chen so no do di mate dia ande me mfa nkyɛw obi a no nwale bi oje so sa akosa be ma ne nkyɛn ono so oba na so mpe obi wa ene ho de ma ye badwuma wie wabu ni kwase a aduru kyere bɔnefo so bi wo sa sunsuma ware na one de omra oda no hunu se bi ne na da ote pampan pa wo no ho be ma bi o be na kwam bia ono watim se me som be ma me yi ni styles bia bi wo hu asem no na so nko yi a o de omra na me ne me adamfo bi ekɔ baby ɛna me hu oba bi a me mu tintia mu nyama ne ma aha enye baby say nantie sa efie na me hu na che na say me hage no sister it's me hage ne de na kwata de ni afa na me say sister asa de mu de o de ahye me hwene enti me ka sa no me friend na me ne nam no ya rade no say na ma obeya ma ne bofo na me say de sister we nya bufu sem se se de me kan che ne se ne ho bon o twa blade na o twa blade ai ti me ye call ye kwensi ma no ba ne bai no se na hema o se me no se enye honko a o me dware wie no kura no se me tena se obi na bi ade atono so na me ye se ya mete obi na de atono so e wo me obi obi o hwe akiri kwa obi na de atono so ebi a wa ye obi bone ebi a wa fom obi yes so obi ani bre no okay nti wa ware o no se ne ka wa ne kura ne kun obi ani bre no ida so ko obi kun ida so obu be ma bi kwase na obi asika nu akwa wa no nti ene o hu se de ade ne te edi hwehwemu edi abisa nanso there is a solution I was say a patcho na ye man nya or restore ne nipa duane baka ne ayama for what you kwan to ja me wadanse 47 komona se san it is some minim say eye me me ka chen say eye ebia edware no na enkoye kaka na minim say ebia na bibi ye wa bi wo ho ye fe fiamo metimi dia ye wade sia de atia ba pa utwam ana obi afrefre na what I say akura nua bi no bon pa ye de ya ma na de mo obi a o twe o mu ade metimi de ya de kura
de sa koko pa kakra sa haba go say ya koko bi twetwea so sa haba akro na ebo popo no metimi de ayewade ana wo nipa onsuan popo bebre sisi wo ntimi nipa bi na Bible say ye ni aduaba ne ne mfa haba sa haba na wo ho no enye nyina na sa yale o ebi de yale ba ebi nso kokum what I say bi ko tue obi bone so ka na bi nso akoyi obi yale ayede afiri ho entitiawa se bia ona dwuma ye uye dwa o se pa haba de brewase enti uko dwuwia na afia san be pa haba fo na dia kanja ye no ano ana fa we try point ana je chi o de me wa dance 47 me telephone number e ba ko pe 0246 01 40 29 0246 so de o fe ne ma ye WhatsApp audio mo abuchi no wo he kwa na de o fe ne ma jam WhatsApp audio so me number na 0246 01 4029 for nana se wo adanse 47 enti no wo de wo frɛ ne ma Jani audio jumedie adofo bi so na asoyase ye nyankonton heba frɛ nyankonton heba e wo 0240 163049 na nso wo ka obi a wo koko eden yare bi e hawo koko dra bi wo no doctor for the new Doctor Santi akola ke trainers afford the kenten ko zero no I just me better na hadeko o say I just have the better na so say if you bit my tranship mo mara ye I need this o bu ade say o go dia hombrase na ba na say na o true challenge do it's arwate catch Dr. Santi $7 it's no pa na obi bisa me say seminar so what seminar me samra no de seminar ne ho ase me samra no kure ba ko fe ma hu se sebio odi ne huni ono pe ho na benya samra ne na no kura no samra no kura Dr. Santi okura no yan hye so ko samra ne yemfa mu roba diem ti se pe eye kura pe ene etimi de gum calabash ene ya ba fu aduane calabash ya so nim se konto akura na konto mo de on se ye de satwere etwe dro kese pa omo anyini no omo aye mpanimfo no etwe dro kese pa ye de ade gum emo mudi ati se training na wosa eno akwa so me witness say akra ne so de na so nim se de ale de tibo papa na wo ni tibo Dr. Santi be dara se ono de o wo samra ne bi samra no ye mfa mane ka ti asem ni ye o ade se waba na ma kire wo nia e wo ho samra de ya fu mu kura ay 500 Ghana cedi ko si 50 70 and 500 no kura be se misa say ade paraton o ma jai and ye no kra nya fredwa e masika e bo sika ho ban okay me de nya de o ton na ye tweko me de nya de o ton wa wunim se wo de normal miensa e na kogu dwem enka ton wi a ubenya se cedi e bia ba ko bia 2 cedi se wo de me samra na ye adwuma na wo dwale ade anka wo ton nya se cedi no na anya na cedi me se mra wo ho wo ba na ka ntina me ba me nka me se samra bi wo ho wo ape bi bra ana die me kasa de me se simbo wo di 20 million 30 million me kan sem se na sana ntwama na isua me kan okra de akere me nsuma o ko na akọ to podwa na akọ na anyi ya anya mase so na samra no so oba pa men kan so kra nkyerɛ ye nton kasa me ni ku na madamfo kɔkye okay ejina me se mfa mane no o ba fia na me dia ha wonsa na ka bere no medidi ma bere bi di fie bebre na so mpanifo yo na doma kyere ya be di nsem mami wo kan etwere no ho asem me odofo bi o si onua no we wie university eye adwuma wo MCN bank CB suddenly boy na be yare etwere a che se wo mu enhu kwan bi a wo mdem be fa so na ye se edru ewo ebri bia domo abomu ye meeting bi mpanifo ahia solid dem na aba even ono a wanyini sa akura no okay me ma na duru a te se gallon no baako no se ebe kwa ono gallon ni na afiri o me kan me nim firi do wo so I say it say etwe no kura duru a me kan uto ejemu a ana bibi sa ba me say anya no kura etimi nko me say wo de una wo de me traffic die so pe obi a no say wato gem okay na ne twere enko na de fa de bra
se before ne maame na ye no kora me se o maame de be di kama kwala ne wato no me se ne maame ni nua bi na bia jasa nya agro ne be diwa jasa me ka samu na na fi me ntra won hwe na se wo ba wo maame na tifie no ye wa me de me fa che so se de yo mo ka se utoje mu dia ye de wa ko di trust fire dance di e bia no kwa de ba me nipa ne kutwa da wo se wa ko de mu na da ba no ma na ba so na da bia dance say once me pe challenge pa enti challenge na na e no o se me mpe obi a wo se de atogem wa nyie nyamfie bi o so bi on fa ne mra wa togem enti ye ne hia enye yie no on fa ne mra me sure me number ne ye 0244 52 16 52 for man number frame na so wonsa me de obekọ na ajechi ho na yenhwe se we eyeyi a we de ma akwa fa na betra tv so ade de wo na ade beto challenge na fa ya dance di fi say eye na fa kwatu wi fo no so kan ho kwatu wi o me ma no mo nti o mo bada bridge no ma ne o ma man ko bedwa no mo se man na ye fa no so kan ho de o se ne de adakora me pesa challenge no ama for na mkuru so mo na ye kwatie ho adru pa me se mema o ye ma shew bi e de sister but your sisterhood mana mo test ade no na eko wo so wo a wo de se so wo ju ho anju ho onyo ada wo anya djuma o de se me ya me ya ho dance ni jenu kan anu sa ro ben den ke ya ba ko suma hwa ya bi se ntina se oba fo fra na kwa suma hwe aha sintina sister no so ya kan to se kan e adjuma o hu anim kura bi a ke be pija na ye ko ba sa se me di sisterhood bi hampo ya na no abo na do ni bi so so biara wo jan hokode a omra me se fa no ka etwe na eye wiase nyina se obi toje mu a na ne tete entimi adwuma no for example mama ni nipa wo na me pese me bodin na na se ni nipa wo nkura me bodin wo ye be ma na se wo ye oba me de be ma de mintimi nkoso nhye na mom tina me se sister bi a wo ho na wo de a wo te ho me se emu ayemre na se eda fom kodwoto ya ne hwe kura wo ntimi sore a wo se bra na eba na wo ba no wo fafa meme so fa ba so se bi a meme na me koso ahwe wo na wo be ka kire me se be ya o kire adechefo na eba buja no slow now am omayewe omaji edu kakra omaji me wa petition die bi ho a me ka one de me ana me de ma petition no agudua no ho oba na me de agma ho me de yet se promotion wo de be ma wo se eye ya na aye gobe wo hu ana se nyi wo de me se me ama ye ne ntoa nko e ma ni ka maje nkoma mo e na do ye kramoni okay e bia wonum alcohol me wode a me de ahye ba wo de me ye promotion this December do ye nya do ye kakra se na me ka cho se ye nya do ye kakra no ja ya ma na de wa ka de wo pese e nya do ye me asama fo firi sa se e haba no nya dwuma Mr. Kingsley, Mr. de Matthew for kwan na wo mo amebisa wo mo se fi se ne dwumadie no ye se na me won sam no ba ku mienu ye san fati for time bebre wo hu ye ya fa wo mo time wo sa do mo nkomo na ye mo de o ma so bia pe ati itu de ma kwan no mo bisa obi se wa ma na nkyere kwan fa so be komfo ene se de na ko pra ase wa ma na me wi pe ama no o kyena de ma na kana komantem me kye na de ama ye wo Ghana ha e bi agidi sa no che comfort the so de si baby o to asese dwa ko osoro me so ma bia de da na ma na fifi bi pai e dia de sikota so ama no so wo sa e bra ma komo aba ampa me na me ka kire ma peja comfort a na ono so o da me kire sa yes sir na me bede na etimi edi wada se say ye be mu sa no so comfort obo ye be da ho e me de ye wo suma senka ya hemfo no ene empanifo ne bank yesu asete record down okay konfo me kom jira ka kom na ka etwam ko eno so no wo beka chem se me de ne yehu shim eno so ka na wo jira ho na wo we na bi so atake record ato etu ntimi nkanwie ene no akwa se ye mwa ye nananom som ne we go fan be yinko a ohun se de asente na ye because of Jesus do abeje o yare
so for the crowd there na say if it dan o mo share me nkom sa ni ti say edigu ma ware ni ti no ma foka krawo madam fu bi say o ma majibo so no mu di ni de o mu de ye ma ni yi madam fu bi say so fu bi ka kire ni kun say nsuo bi e ware ni oba say so no ya sacrifice enti be ma no free start time no we tumpa so da from no da no de ne nan apem do no Sabe ya obi tie pro na so mi bi pro na na ne wa kire azita no yesi asede mu wati na ya no kro no e ho akọ be ma no enti oda no de na ya pem okoba ho otimi adwuma minim ebi so na bibi se ekoso na nsubosum de onye sa nsubosum atre de sofo kono ye tofo bayfo na ya sa kwasesem no isu aye sum aye san mo ya boso omunya kwasesem sa o na susuma ware hu ale na me ye bi wale awo ma kobresi je ensan le so se bi ka pa tu so ya agima ontime so mini hiri ni ma ya agima ensan me so se ya gasa kire me ese bi awa wo ma e wo sunsum komputa ne fa nya ene me nante ye ne enka magada mitimi ne oba ne da enti aboso mema ne aboso ma ne metie ediga mama kwa ma ma we atra enti ekwan be na obefa so amobetimi a refute saa ye panifo na na beboa na saa no mana ye e na konfo so amoso yesusu mo amoso eniani no mu di atro no amoso problem no obi biara obi sofu bia na se wo problem a wo se die mu na obi aka cho se wo spiritual marriage enu enti na e bia asi we kwan na wontime nwo na wonye se no friend na najechi e wo 0246 014029 anase tutu 9 na omra he 47 adanse 47 sa o de o kumasi afaka ye konkoko se o konkoko o su be 47 adanse o trasankal police be ya na people to aso na pa cho ye say odophobia balance so ntima mene no matewadaro ma ene kwase ye ka senke ye be mo se what besides se ni nyina amomo hello Nana order for no ntimi nyina so yeah to de koso kire me baby a 47 adanse o tra o firi nkran so na ba faka ye kukumase na me banana ansa na no aha kola no wantimi nyina so na enne so me ba ho no mo no me de me ba ho no de ya me behu na ya me pese fise me beto be me bia na ne nan no ahohoro na papa no edutuo na edutuo ende beko me ma nkosi ochina kwaba na nyina aduru na me de asra so no ebe ni nyina ebe na na agufom ta beboa a cha 3 days we babo se sa de nyina ko a cha 3 days beko mimi yimpane obi beka se mpane na me fefe oboa ya tro ni nyina beko a cha 3 days beko odi ekuro na atu na obi asi emu da abra ni onipa ho abetre pa ade mmome ade anya me time oba me yama to okreba ko pe na yame na kakra se de ne nan na ye nti ahaban keke betimi azanya sure say bia o hospital kra na ye twa ne nan na ye diabetes na me mfa yale adure nto so omo daduro so omo so omo ye diabetes me kan ne nan no ge mani maye ayo mama enso ensan na mu o wi asa de ya de mo nipa ho do adwuma enso odman komade adom ye no enye sika ya na mo betimi ato me betimi ato me bia no de se ban sa ade ba ko ya e ka kire me no me mo kira se na wo ka diabetics no obia owo asichiri yare wo se my ye do doctor do bia de do so me se wo de fa gallon bra ende me fa aba ne ma fa gallon bra na me no ka se fi o kina ko wo de mo am diabetes am de do so nyina me so o kina enkuo komite ho a me ye adwuma o fa gallon bra no me di aduro nko obi o se o diabetes bia omra odofo sabrewe no ene ye senka ye ja program ni nyina e dia ma fi se nura no complaints e ba ye ne se na ye nkomo no na ya na 90 mi answer your questions no na ye time ni so na ko china me jaro na mo mwate ai ntino sabrewe ye phone line se mu so mse boa mu ai phone line no e ye 020 306 1153 020 306 1153 and 0246 014029
emu bia obetimi afre bia nana wo ha se obeyiwa nana papa safa wachi kwan no etu wa sankare ehu hia me o ofri kumase na obesia konkran wo kumase afakaya e konkran wo dunkwa ta brekumi ade faka be sikumase na fakaya e konkoko okay kache mate ni so be 47 mate bi o nam kwan so bi enu main road na e kwa akra na how then Nancy signboard who say that that's the order of the day ehu hia na papa say ombeba sani say tie abo number into ba be frɛ no ade baba sare tie hello hello oh ala nenti mi enyina so hello good evening your daughter me patrona hello good evening oh me oh yeah good evening me patrona ono kasa ase obesi kumase on faka ye konkoko on the on frame number 0246 01 4029 make sure be am no people o frame ma de ye WhatsApp odu ana so betuma frɛ the host program now we are now but my number pacha o de ofese wo banana ho a wo betimi afre 0246 0246 01 4029 and I say wo de afre 0244 52 1652 the how direction no now what they are calling attention why hello yes my temperature meet you mami nyano na na see ono wonye consultation fee na emu oba ebe kita wakoko ena okasa preko asa wapechi ana achoma enti sana ana se apetition na se bia ba chimum na se ofo se witimi nkita akoko no dia ene na chese wa send akoko ni sika no na ya tobi ato wachi ato ho ama na me pacho na o se wonje consultation fee na pacho me yi wa asem we yi asem na me yi sika boso no ho no ba boso ne de yes moja na emu mi ana okaka ho se wu bedru na se bia o dia ya ton sane bi ene akoko bi o ho ade ade ya pebi dia ma apebi edi ama na o bedu na dia abosom ne be kire no ne ata no kra me ma wonje sika me sa akoko akotobra okay akotobra boso ne de yes sane bi but me de obekantam wa se na do ahomako hello the four nana papa still ano nem say o mafo ehia baby a wo ni location o de baby oni pa no wo no de be chese wo takwa central region west ni ade o de be sikumase o fi kumase side na ba faka ye kokoko so o fi nkran side so na ba faka ye kokumase okay now the catching it is a me 47 okay 47 and dance 47 we na ka so fi nkran na ba no for kumase ka wo kufu bi afaka be so na pacho do fu bi abalance so hello pacho kasa mitie hello nana ene ye lines no good evening how tio kasa enti o wo TV
evening so wo de ka wasam ni straight can direct nana bet kasa antie watch you. Not as a free. Say diabetes a drone. Yeah. Ofre me a no hia bi nu kwando omra enye sika se 10 million Debi ofre me a na haba no eye nsane muja na ebefa nti oba ofre me a enye bi ato ensade kasa agowosa awo ehunye de baby abenye kia so de oye ready so sa papa no me se oye ready a so wo pese wo ba friend nana e wo 0246 aba focus am etie middle Hello. PTO. Oh, I been my farmer. My farmer took a young tree. And the tree for an buy. Me batch on you. Open passion kasana na o hawotio. Me so ya ma no nye ohonye ntente ma me na do for the doors no we chi why no bi antimi mbisa na asem. Hello papa. Me passion mama from right now. Say ko de me kwa igwe na. Me so ne ma for mama. Yo so betra de ni na de fufu. Ma for mama me jo we chi. Na minim se bi be. Na chef we chi akwan kakra. Me na asa na no mesro. Mame mo de waso yasene na baso. Ton heba. Hello me pacho meet you. Wase odey wase medjuma sem ni sika busu medjuma omra me sebo o kantam me ba juma o ye omra no me kantam se fili na o ma ni adira no bibi o se de count che ma na waduma yi a ni aboa na o de akopa adwuma nya okay o ba sebo no ko adwuma no peja pa medjuma so ye mesi ni carpenter ni auto tax contract na ma o de bra maka ye busu medjuma okay e ba chana ni you are now yo hello next caller hello nana Mr. Safa we chira kwa ni tuja na de chu the telephone number 0246 01 4029 nana asemo de mami bisa na ase ehia ye dwuma sem enne ye na ye tonwade ye wodwum ukotena ho anu ane se woteho de wo ya akrachi dwuma eno so obi twitwa na nti nyame amoa na wa me akoyi wadi de wono so a hello me pacho kasana netie yeah good evening papa now ka se
Me ho ye pa o do na ka se free he. Me ka se free bi ani. Yo, ni me ma wa kwa aba na eti o. Baby ani mi pa eti o na eti o kasai. But okay. 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 Nana. Na pon bia mo na me no me adwuma. Ho na sika no friba. Nti me bela Odo Nana says I walk akụkọdro nko ade a friend was 0246 014029 Nebra Neshiano ewa dance. Why? Hello. Baby ani yakasa yo. Next me pacho meet you. Okay. And so Ejuma ma. Say no na obi samo. And one na me much that that's my wife. Me pacho nana ti obeyi wa no. O wa no ye de ma nana. O so ye me so na me ku bisa. Ye mre no. Eko. O chena ebe transe. Okay. Me wahinta de bi kakra ekọ so wiase na nipa nim de ntia. What to do my ade aye. What ya se na se. O chena adum do me ya. Put the tire to baby say. Me say mason for a carpenter for a gas ton for no. Adenti no complain say. Me say me was hello, next caller. Hello. Me pacho nana wa hawoti. Me pacho me say me bisa nana first. Me be ma bi yare e yare. But I only say what to Jamaican. What to Jamaica. Me pacho no crowd here a challenge. A challenge na atwa mame enti enfre na frɛ number ya me de ma wo. 0244. Me pacho fa number no. 0244 yeah 52 0244 521652 ana say fa number na e da screen no ase no o de fa sa number na e da screen ase no nebra why we say ye challenge ana na tro wo sese nipa kra no a ye fa nemra why yo nana ye bre ne ya ye bi aye be kra ye aye be adwuma sem abusa ye no ye fa no se fridge mo chena me se me odi nti a emfema bi bo wiase ne na adasante ase nti bi kompliment tonto si ento etonje ni mi ya ye tozo ni hu musika nipa guru so pa me se hinta de bi ye den e wo ho o chena domdom a o chena wuku ye ba sa de na ye kunsu no we de me bie so na o chena so bie so o chena so no mema ye se obia wo na chiwade o wiase de o chena ya kam de kire mi mema o chena so ye pema wa chichim ye hia mo obi so abedi nto wo si nipa hia mo ye hia mo odofo ye bre no ya ye bi jumedie eye nyankonton heba Dr. Sante ene so yasin fre nyankonton heba e wo 0240 163049 na bibi biara ehia e how koko ede sunsumu mu abia wade kra na ayira obi na ewura wo dem adwia wade e na wanhu na wo de fre Dr. Sante na obenya anu ye obenya mu aye nana ababa na chia nipa mienu bi ne enko antia do de mba wiase no a acha ma do do anu ma chia papa no so do kuri me no yo Antonio Honu was anti achma do fe am fan chia ma me ma na
ma film free ho brase so adepa ero obrempon kan nkofo so team ma ne dio so am ero obrempon era me de adepa so de ama na ho brase chama obi os dada na me hwe na me so ma to de hwe me adepa nya asafo ho ye dada chia mo ate mari di no say ana aye nkofo ma mo wo yes odofo na na chia na odofo ewie yi de me so no me chia me ma Doris baby a obi a oba me chia o kono ngujo me da ase ayesi eni ehun ena me da ase pa ye wie ti adom ye na ye be se hia ho china susura bomo ba no wa bedu chia me eye na na gati wo na me na sunsun ahonsem di ene na na no so me wani dase ba di kira ye ka te ko ko keka se ahaba bia ye du so ya pa ya de bia na ahaba tin sana chia me eduada e ko si e fie da